Kita nin lo beje har ki o jaga nu de no khana ro masa sunan demo tidak pakai am lagi bawa dengan seperti itu mas kami tidak pernah pakai am sana pun ke tuna kai serba pulang ya bawa nama cetak mau pada kisah terus dengan ke lancar ini muka mungkin minum Mia sanda jara sari jara wa accident mane chini YTF ni accident ngui kana thika black he dukho jonok okma bono khana ngui chung chini pura edisi haphang ni ngui chung phailaka chini emle brisoke tu de barma teibu MDC deputy tripura chini YTF ni president te MDC Runel de Burma, they were seen YTM ni GS Rock Kong Bayu. I guess many Jaga with Hanaka, Aro Thuinai, Sumon, Yomatia, Omid de Burma, Tabak accident, injured Nai, Blade the Commander, Milon de Burma, but now Busung Paleka. Gassung Thuinai, Thuitanai ni family no full support Kainach in ADC. Haphang te chini ti pramotha chini maharaja bu mi afrona suna instruction lokha jeng borok bai one family claima tongnai hanai maharaja bu saka engke jeng chobanai je jeng mansak chini thoi thangnai no to jeng te ki philai maya aphana jeng boni nokhungni je ta economically je support nangmani bo kisa sukpha de chobajak no khainai jeng ADC haphang chini asung di sonna laikha miawo no kok salaikha chini executive member tongnai rok bai engke jeng thinai ni nokhungo 1 lakh ke ronai te chini oroni injured serious injured ungjak boni nokhungo jeng 50,000 mahake jeng financial help khainai one time financial help engke teibo financial lo jeng chini ADC ni haphang ni ngoi te pura chini ti pramotha ni ngoi jeng borokno je nangmani jaga o jeng subasuk khlainai.